Nagbaliwin ti panawin, taadda kami to'y XFM. Talaga nagbaliw ti panawen, ta nagbaliw kami ti pagtaingan, ta Adda kami manan dito'y 104.9 XFM. Exciting! Wen karuba, mangiganyon dagiti pagayam yo Manong June Seriales. Ken kanakan nyo, John Mark Pastor. Wenno, the four-decade duo. Kada Domingo, manipod alas 12 iti aldaw. Aginggat alas 3 ti malem. Programa namnam sekti sa miwing na yat ken biag ni Ilocano. Maawis kayo nga rod, nga makipagtaeng met kada kami. Ito'y lang 104.9 XFM. Exciting! Isupay Supay Narito ang isa sa magpapatunay ng Siyak ni Manong June. Siakmet ni Amag. Da kami ti four-decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay pabak na Di kultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaen sa miwing iti puso, sonata ni Ilocano. Karubada kami, ada kami, manen nga FTD. Amang liwliwa, ken nagpakatawa. Ang kompleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipinate, tayo nga Ilocano. Exciting karuba! Iti talong nga oras ngayon tayo pa nagkakadwa kada Domingo. Tana dumadu mga istorya ti kamabalin ni Lucano. Babaen ti sonata ni Ayat Ken Biag, dito'y lang 104.9 XFM. Isupay Karubada kami, ada kami, manen nga FTD. Amang liwliwa, ken nagpakatawa. Ang kompleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nag Ayaw Na? gayam. Oh my God, nakamute mo gayam ta Jaya. Awan sounds na. Okay, good Awanan afternoon. mo din na wala nang gagaraw. Sige tayo man man online to good afternoon. So, No sound here in California. yes, okay. Datatan, sorry naman. Hello, June and JM. Kung ano na naman ng Lorelei. Ulitin na damdaman. Kita pang ablaaw. Okay, damdaman tan. Kabayatan na. May sabi nga sunata. Nga sagot mi kada kayo, Apo.
Datay man, ano di request na tatay balong? Yan ti Lorely. Yes. Kas makita mo or cactus na naman. Yan, okay nga rod. Iti nagkapo na ti t-shirt. Yan, thank you manang Len. Yan, kung na nagatkas makita mo kano tikit nga sonata nga mga kan, manipod ka datay, tatanga ka nito. So, ito yan. And, sagot mi metin na po katagi tayo ma-celebrate iti anniversary na or whatever monthsary, daysary, minutesary, secondsary. Seminary nga. Kas makita bayati kas makita adun naglablabasan ta kas makita masapul ta tunggal maysa di kay papanan kas makita nakapinpintas kalata kas makita agmauyong agpay lakin ka kas makita ni patay magsina di kay papanan tipod no nga ayat kas makita aglabas man di adu atawen awan ititwadwa Aliyawanda ken mas daaw tibalay kita adwa tumteng amay libro't istoryata tapno maamwanda like to know the sound man ako dito YouTube. Patan? Meron na. Tumteng amay libro't istoryata tapno maamwanda tipod no nga ayat taliyawan data tapno maamwanda tipod no nga ayat taliyawan data medyo pimig sa pasit tingiwa mo palong. Dati aja kamin volume na data na. Okay, I hope nga that the sound stand at according to the YouTube ko umpay. Saan dati? Kawan naman. Ah? Maglulos sa atin. Apa kanya mo? Okay, Hello. anyway, Hello. once again, good afternoon to our listeners, watchers. Apo, Anil Dadarion, hello neighbor, watching from New Jersey, kunana. New Jersey. And Jiting 1982, hello Karuba, greetings from Japan. Kumusta? December rin. Siguro barbar mo at weather yon. Of course, we have the same weather
Hello, Taiman, kanta nga Pasko, di balaso tao. Thank you, Karuba. And napintas bado you. Asikamat. Wan, ating nga talaga may kuko ko. Lulus yan. Pasyarat naman, Master JM Pastorat. Dito sa work ko, 166 Motor Shop. Dubinan East Santiago City from Oblax Moto. Ayan. Maring Merly Lorenzo watching from Alcala, Pangasinan. Alcala, Pangasinan? Alcala, Pangasinan. Amo Alcala, Cagayan lang ha. Wah. Okay. Nagpintas ka ng boses ni John Mark kung natay Bisaya nga katarbuhak tatang denggan kan buyboyaan dagitekan kan tayo jay workmate tayo may sanga igorot nagmayat ka no panagkanta na jay si Siwit. Ayan, nagyaman kami apo. Helen Lucas, hello po, good evening po from California. Okay, don't get too close to the microphone. It's really banging, the sound. Okay. Okay nga Rod, napay di kaya mo kansyonan for the last minutes. Kitang tada jay ko. XCPM. Yeah, XFM. Nampati kung kunada dito, XFM. So nga kitang tada live da. Ayan. Pasyarat po mga idol from Rosemary De Vera. Ayan, naimbanggal daw yun dito Idol John Serialas ken John Mark. Naimbang nga Pasko tayo amin Idol kabalang ko tagatira ka tune in. Di 104.9 XFM Santiago nga da kami manan dito yung XFM. Baliwan ti Panawan supay ano. Ayan. Request na Nihongo, Nihon Kendeso. Ha? Nihon Jiting. Request. Patawa. Wakaranay. Dagito, gozaimasu. Adda para kinita tamken nana, adda para ken kaken anak ta, kasta tunggal Disyembre nga wanak den na, mapuno ako mat kinaawan ko dita, napnukon kahon ni ayat, nga binukel ti iliw ken rigat, umnuntun nga tawagan dat, day tamet akinalduyok kaniya. Naliday ti Paskuak ditoy, awan ubing nga tumarayutoy, awan misa ti galiyo ken burluloy, awan noche buena ken akkerkerol, ngemadat puso iti Paskua, no tumawag anak ken asawa, kaslamet ten na dakam bita, numangeg mekti pamilya. Kanina ka pa. Iti tawagin tun Paskua. Naliday ti Paskuak ditoy, awan ubing at tumarayutoy, awan misa di galiyo ken burluloy, awan noche buena ken akkerkerol, ngemadat puso iti Paskua, asawa, kaslamet ten
Awan misa de galyo ken burluloy, awan noche buena ken agkirkerol, ngem maadat puso miti Paskua, no tumag anak ken asawa, kasalamit ten nadakam dita, lumangeg miti mekti pamilya. Okay, Karuba, with that, agsubli kami nga rod, kalpasan ti sa magmamanaw nga palagip. Ang gusto ko sa lalaki. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole Wen Karuba, mangiganyon dagiti pagayam yo Manong June Seriales. Ken kanakan nyo dyan, Mark Pastor. Wenno, the 4-decade duo. Kada Domingo, manipod alas 12 iti aldaw. Aginggat alas 3 ti malem. Programa namnam sekti sa miwing nayat ken biag ni Ilocano. Maawis kayo nga rod, nga makipagtaeng met kada kami. Ito'y laeng 104.9 XFM Exciting! Isupay ah! Supay ah! Okay, we're back, Karuba, and still with you, Manong June, and kaanakan John Mark Pastor, tilang apo, at dakang Manong, dito 104.9 XFM Santiago. City, exciting. Supay ah! When, tika mo no, isilpo nga talaga di supay or haan. Okay, anak ko na naman na, di kita pagayam da nga manariman, nagbibuya dita. Nawala daw san. Yan, okay na po. Master Louie Remuliano. Yan, sa din no, biyag ko ti ayan mo. Ni Maring Lorenzo. And, ano di ko unay? Ay, cellphone. Yes, may tawag na. Jenny Agbayani na yung bagngal daw Karuba. Pabati man ti pamilya Agbayani dito. Luna Santiago. Lala dyan ako ni Amira para kay sa man Karuba dyan. Kailiw Kantulah. Agiyaman from Kuwait. Manong, kablawa man ti family Mateo dito barangay Sinili, Purok 2, kung ano mo dito text tayo. And Manong June, great man ti dito Arabia, Popot Makapulay, Domeng Dakel, Ronnie Pultak, barangay Gagasa, Ni ko ata. Songkong Catherine from Nini, boys at satay. Boys at Sati. Apo, kita ang manlaang ni Boys at Sati. Nabiro ka na. Taga natan? Oo, nalipatan ko, basta sa Boys Kwansa, at Sati. nagasikan ba? Oo. Hello, Karuba. Kung na Basta lagi tayo, kung palangit ay, kung pakablawan na. Makapulay, kung ano.
Boys Pultak at kung kunana. Makapailiw ka mo, kabsat. Anyway, nakiktuta nga nakakita, itinagan mo. Yan. Mm. Mhm. Yan, gina-request ni ading Monalin Avenue ti tapno di ka maila and ore idi danak ni Jay Saudi da kayo latatin nakliwliw no oras ti inanak ni Maring Lorenzo yon nagyaman kami po and Philen de los Reyes kamusta po, pwede po bang mag-request silang Arak from Agnes and Phil from California, thanks and Merry Christmas to all. And good afternoon, Idol Mark and Idol June, still tune in to the radio, please greet and advance happy birthday si Bala Ray Victorino. Thank you so much, Idol. Okay, kung na naman ito ni Centennial Boy. Centennial na sumurok nga sa kaso ng taon na siguro dito yung pag-ayam. Ako na. Adi Basonata Brother June and the JM Ket Espanyol Weno Ilocano. Ano dyan? Mamangag ko ngamin nga us-usa rin dati Ilocano. Sonata ni John Mark Aday akang kanta nga miyembro ti FDT nagtaraki gayam ti personal ko na da nukwa. Ano nga taday jay? Mala. Kasi kinantata nga jay siguro. Ano, Jay? 12-11 tatay eh. Okay, tama man lang. 12-11? Madi na gets. Kasi makita mo, ilan mo na di ba? And then followed Tapos, by... Pasko Jay Balasi Utaaw. Oh, di ma-connect Brother Emil. Okay, Doctor, Attorney. Ayan, amo nga nga ato matukod iti kay mo kay papanan ita nga imbalikas mo ang kumatukod at this moment. Okay. Yan. Pa-shoutout, Insan, JM Pastor, Pastor Family from Caps TV, Cabsat Official. Caps TV. And Salome Francisco, good afternoon, Idol, John and JM. And the two little monkeys na imbangal daw yung amin ngagdengdengag nang Rona ti pamilya kita Purok 7 San Miguel Ramon Ginaab family kan dito Purok 3 Pino Makawayan City Peralta family greetings from Alberta ni ating akatoy Anna Rose Peralta Ginaab. Di mo mama ni ate Anna Rose? Haan? Kapsa ni Cecil. She's in Alberta, Canada. Yeah. Okay. He's with Cedric. She's with Cedric at this Yeah, moment. she Hello, is good with afternoon, Cedric. I never had a time to see you. Hindi in nakita person. day. Naglumag. Ungat apo, kamu balbalikasan na baka makaungot to kanya. Maday. Okay nga rod, may sapay nga sonata. Sagot mi pa lang kini manang Len. Pero madi na maalala Jubing. Madi na nga malagi piding. Kilala mo yan mga dinig. Oh, Agwingi. that's so that fast. Good afternoon, Kapsat Jun Ken Balong, JM. Hello, Uncle Perry, Top Talk. Dawa, ekman ken ka, tanay salsalong mina kaktus mo. Nagmayat ta siit na, nagpipintas ti saringit na. Adun ti kaktus ko, day ta kumapayinayon ko. Ngayon nu'y paidam mo, ay di kantong pulos nga am mo. Dawat ka adawat, among met nga agad katangat. Pati paso ibagkat mo, kasla kala manglukluko. Isupay pa ka uungtag, pangkusina maikaktus ko. Isu nga ibatan kumata, kaktus nga koleksyon ko. Ay nagpating, takaktus mo, tama kang egapay ti sasao. Ay nakaruti paidam mo, nagsimple lang day nadawat ko. Maldugto amin day ta, ken nagpasusa antun nga uso. At dakan kagayam ko, no siyang menuday takaktus mo.
ito'y kaktus ko. Agraman, succulent, snake plantain, bougainvillea. Di mo tagibasitin, taginatang ko aming dayta. Ikatem ko mata ugalim, manglili mo ang dadawat ka. Anawarod, naigayem ko, dispensarem panagdawdawat ko. Awan meti gatang ko, kaya't kulang ti makiuso. Nagranyag ngamin paraangan, numasentas di masungadan. Kunapay ket di babakit, luwan mo lang sa dukti agigyan. Ay tapuno gayem ko, isungan na gaduti kaktus ko. Hanlang aga putay sukuso, no diket di makaay-ayo. Ket intun nagsibualag to, sikat ko muna sa gutak to. Dinlaeng kumabagbagkaten, naisal sa lumina ang kaktus ko. Dinlaeng kumabagbagkaten, naisal sa lumina ang kaktus ko. Apang pang. Ay, how time flies nga kunada. Okay, kaano lang iti Pimano da Cedric dito, hindi ka around 4 years ago, 5 years. Hindi ka mo. Partak, kita mo nagdakalan eh. Sa napalikod, ala iti limabas na kini Lola na Harley. Okay, wan karubat yun amak ni Boys at Sati atoy, iti nabuan. Ay, nabuan. Kay great untok kabotahe Jun Karabasa. Great untok kabotahe Jun Karabasa. Ano ba? Gusto di ka pa yung nagbaliw kabsat Jun at Sati kasama lang pa nag-message mo. Boys at Sati. Okay. Aha. Ako ka nagatutin nag-send the message. Okay, na yung pagmamalam mo kuya, pabati man ni Paul Joshua Mosquito, kini Felix Mosquito Jr. Salamat. And listening and watching ko na ni Hosanna Maika. Okay? Hindi mabuo niya na na. Kaso nga makita nga buo niya na na. Yay. Ay, sa Raos. Mosquito. okay, Sana sa may Raos. ka sa Raos. Mosquito. Okay. Ayan. Pakablaaw man, kani manang ko, iti 82nd birthday na, iti December 2. Salamat Karuba. Wow. December 2, kuna na ni manang kuna na mga min. Nanang Gayam. Okay. Happy 82nd birthday kini nanang na ni Alice. Sa bagay, iti broadcast ta ada di langit pay. Baring mamangag na. Mabalik nag-request Sir Ajiman Christmas in our hearts. Panay pa. MMGR Cooper and Mark Russell Romelio na pa-invite naman Master J. Pastor mga Yanut NCCP sa darating na charity sa Baler Aurora giving giving of school supplies. Ayan. Tuno December 10 ayan, madi makamay ta datigigta. Sayang, Baler yon. Pugit apang kantulat nga mapan nga may samon. Na gumotora may mesa. Motor ka, rugyan tamtaman ha, malpaste kwa ta ka pangkan. Okay, ano de jay Pasko ti Puspo. Yan. Adati version mi abo dita, it's not Christmas in our hearts. Yan. We have Christmas ti Puspo. So, okay. Pasyarat man lakay amma kagiti ka bandang nga nagtataor RJ Calyaw, Mac Paragas, RJ Andres, kini Manong Jason Marquez ti bandang Agimat from Quirino Province. Ano na? Wow.
Addan lako ti ubing nga arkus iti Paskwa. Malagip ko tay ubing nga adda ti kunloong. Tatawag si sinagot na dumaduma nga aginaldo. Patsek ati Paskwa si tataeng ti puspuso. Pagsilawan ta Christmas tree aranyag ti masagbayan. Kapya dito'y lubong agkay kay satay ken apo. Kansyonen asiraragsak tinarambak a Paskwa. Hindi tay kumalip-lipatan ti ayat iti na marswa. Sapay na tarabayan na baro atawin ti sangapada. Ken ti espiritu ti Paskwa ang naed ti tumunggal maysa. Si Bibiak pa karupa, di Quezon City. Hindi kapsat ko na naman. Linaon dagiti kararag di intay pa nagkakapiya. Amangi paramarang kinesus sa namarswa. Kas baggag ti agsapa idi umo na a Paskwa. Iti bara ni ayat kinesus sa maladaga. Itay kan manrambakan agtukarti ang Paskwa. Iti may sa atimek itanok tay iti Diyos. Kansyonen asiraragsak tinarambak a Paskwa. Hindi tay kumalip-lipatan ni ayat iti na marswa. Sapay na tarabayan na baro atawin ti sangapada. Ken ti espiritu ti Paskwa ang naed itong munggal maysa. Kansyonen asiraragsak tinarambak a Paskwa. Hindi tay kumalip-lipatan ti ayat iti na marswa. Sapay na tarabayan na baro atawin ti sangapada. Ken ti espiritu ti Paskwa ang naed ti tumunggal maysa. Yan, nagbagal dati Domingo tayo aming karuwa pasyarat man jay RJ Tambayan Panchete jay hashtag Aurora Umarangkada. Pasyar kayo jay hehehe na. Wow, mayat sa dahil nga pagpasyaran Wow. Aurora Marangkada. Okay, with that, agsubli kami with your calls, Apo. And of course, kita pa ito mga kalikagom yung mga ganyan sonata after a few reminders. Ikaw ba'y may karamdaman? Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency.
Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa J. Palacio Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With P.O. Dakahimanan, dito'y 104.9 XFM. Exciting! Wen karuba, mangiganyon dagiti pagayam yo Manong June Seriales. Ken kanakan nyo, John Mark Pastor. Wenno, the four-decade duo. Kada Domingo, manipod alas 12 iti aldaw. Aginggat alas 3 ti malem. Programa namnam sekti sa miwing nayat ken biag ni Lucano. Maawis kayo nga rod, nga makipagtaeng met kada kami. Ito'y lang 104.9 XFM. Exciting! Isupay ah! Supay ah! Okay, karuba, we're back. And you're still with Manong June together with the kanakan John Mark Pastor. Pastor. Pas. Pastor. Pastor. Dito lang 104.9 XFM Santiago City. Exciting! Adya man, ulitin tas lakad ko dito, exciting mo din na minsan. Adya kaawan, adya kasla na pukawang kati 5,000 na nga kanito. Okay. Dito lang XFM Santiago City. Exciting. Nakita lang. And we have our first caller on the line. Hello, 2846. Good afternoon. Hello, sir. Kumusta kayong amin ditan, sir? Nga wan labas na. Okay lang. Nangagak ti parbangon nga alas 5 ko tumawag ka di bangir, ha? Binigat na talaga. Sinanay. Binigat. Ano na na? Ni Uncle Libid mo. Ha? Libid. Wadi ng kil Camilo's Choco ata. Oo, talaga na. Bayot ti para. Kabisado ti boses ti Uncle Camilo's Choco con Pedro Libid. Ni Uncle nga Pedro ka tagar-tagar ka. Sige nga raw, kumablawakan kapsat. Okay. Kung blawa man giti anak ko nga ni Miriam Ischoko Giniko. Yay. Biskaya. Sa Agustin Mapalad. Kung customer ni anak ko nga di jay ni Susan Ischoko Abila, kita Ramon Isabela. Kung customer ni anak ko nga may sapay ni Lani Ischoko Isguerra. Kung nangrona ni mood nga kablaw ko ni pare nga Pedro Libid. Iso na malaang actually dagay tinawag no kati parbangon di jay AM apo Diyos ko. Nakaringa ngamin tegsapa sa Jayan. Iso dapat di may isa di Fatima Serrano. Di may isa di kayong da. Sino? Di may isa.
Mabalintag request. Sige, kapsat. Ay man pa Pasko ang tiyag ko. Kastamot king ka. Kunana. Pas Ayan. biyag ko kasta magking ka. Uy, Awan sa mo ti kas di nga ako mami sir. Magkuteradyo na ko ha. Ay, o sige, dapat practicein mo to. Kami may kabisado. Okay, jalaang. Sir, ko agar at ay Paskong darating, sir. Oh, sige nga Rod. Sa Paskong darating. Okay, thank you for calling. Thank you, sir. Okay. Sino man na dito tayo nagpanong ni Camilo Choco. Camilo S. Choco. Yan. And good afternoon to ating Marifel de la Cruz. Han nga ta, and Moises de la Cruz. han nga ta nga kasi sin ni Sotiko ni Choco. Yan, hi kabsat yun na natin ko JM. Good afternoon, watching from Calgary, Alberta. Buyan kayo pa bago ak maturog 9:30 PM dito yan. Ingat from Nessie Salcedo. Wow, Nessie Salcedo. Mga idol kablawa man ni Auntie Josie Fajardo, Sir Dexter Dinong, birthday dan tunubigat. Salamat idol. Ni Ali ngayon, hindi daw From kablawan. Apayama Dimo at ni Josie Fajardo mo dito yung bagala to mga handa mo nga pinakibiyangan ni Yeah. Ali. Agyaman nagti pa shoutout ading Ken Sir June. It's been 6 years po nung umalis kami. Kuna na natin Anna Rose. Oh, Yeah, kita from, mo lang. Canada. Okay, Anna Rose. Yan. Thank you sa pagpunta ng last night ng lola ko from Bangan. Sanchez, Mira, Cagayan, Mike, Kevin, Arrocena. Wow. Nagadayo. Nagadayo. 9 Pero hours. nagpig sa internet. Oo. Di Wi-Fi da. It's 200 Mbps something. 200. Hindi kasi 5G yung ginagamit natin. Okay, kasi nga talaga no 5G. Okay nga Rod, moving on with this piece from Gurka. Ano ti kayo mo kantaan? Barmita. Yan, Okay. shoutout man na po, shoutout ko lang dyan. Ubing ko nga, nakulit. Yan, para kay 7-6. Thank you from Ichiro Osumaki. Wow. Catherine Binoya, hi, good afternoon. Manong Kanading, watching from UAE. Yeah. Oh. Shoutout idol from Pangasinan, Northern Neto, mga idol. Okay, our piece. Ilocana? Yes. Iti tumunggal ka nito, ket awan pupuot ko, agtay-taya panunod, gaput ragragsak ko, gaputi may parit nga agas, panangisardeng jak mo, sa pulag met nakas pasabiyag ko. Nagganas ket din itibiyag, tunggal inak malangab, pagarup ko nga tu'y lubong, ket awan kanibusanan, yem kella at anak kapuutak, taat da nakabasulat, napukaw gayamen, di masakbayan. Kaputi may parit nga agas, dep-dep paektiyak babawi, iti daytoy kamali. Nagganas ket din itibiyag, tunggal inak malangab, pagarup ko nga tuy lubong, ket awan kanibusanan, ngem kella at anak kapuutak, taad da nakabasulak, napukaw gayamen, di masakbayan. Gaputi may parit nga agas, dep-dep
mababawi, iti daytoy kamali. Nakaring nga tapay ni Cedric at this moment, damagaman kini Aling Ana. Madig lang mo. Nakaring pa kadi Ate Ana Rose ni Cedric. Yan. And we'll try to put him on spot. Tawagam. Nako. Sige, English. kita mo di panakitungtong mo, English wala. Yan. Para kay sponsor mahalap. Mahal pa rin kita by Rockstar Paul na yan. Mahal pa rin ina. O ngiliw ko. Kaya day. Amok na dyan. Dati-dati. Nanyanyani. Okay, we're waiting for your calls. Karoba, 0905-808-1259. May kayo tumawagan, tatay kayo nga mga tumawag mo na rin maanti kanisyon. Pa-shout out mga idol watching from Singapore. Just take nga naman ang John kaya natin Jam. Okay, we have now 878-35 on the line. Naimbangal daw. Daw mo na karuba. Okay. Padlawak man, karuba ni mother ko. Tapos padlawak man, man. Si anak na ni Rian ni Yermo. Astamit, kay kadpat na ni JM, Guzman, Jerwin, Guzman. Kantikan sakto ni Mas John, ni Yermo. Kastamit, yung minakadam, tunay ka. Okay. Na taga-reba. One. Man ilaw, sagot ko ni mother ko. One, kapsat. Okay. Thank you. Okay. Current call. Na naman. Okay, that's it. Ayan, ang dito yung ading ni Cedric napanda nagpa-share dyan Vancouver. Vancouver. Itong bigat na pa sumangpot ka no. Ayan. Oh. Ano pa yung mati-mati nabasa to eh? Ayan, pa-shoutout family Arquero dito sa San Ignacio, San Mateo. Ayan. Pero kasi man sir, ano mo nabasa ka yan? Mahala kung nagamin ka, mahala pa rin kita by Rockstar. Nabiyati kansunan tabalong. Handa may makan kansun nga kanayon. Adi ko naisal sa lumina nga sonata. Makita ka man dito. Okay. Dito sa tumutawag. Tawag man eh. Oh, da. We have an incoming call again. Hello, good afternoon. Good afternoon, sir. Yes, api kasi naliday ka, napukawang katinwang. Hamot, sir. Anang arod, asawa. Yun, ada yung mga po. Ayan, aki, anang arod. Nag-request man, sir. Request laeng, awanti ka blaawam. Ada, sir, dahi pamilya kiji, iti cordon. Okay, Cordon Isabela. Anang aparte ta Cordon de Yamuta. Iti dalaw, sir. Ay, dalaw. Apo dyan na pangkamid. Yun tayo nagpigsa signal. Puro 4, pang-asim. End of the world kung nakpagkidi na nagatitog mo tibiyahin. Anyway, hindi pa awid kami. Maya mo gaya, hanggay mo kasi kadayo. Siyempre, hindi damo mi pala mapan. Di kasaran ni Day. Sige nga rod, kablawa mi sudan. Kablawak man ni mother ko, sir, kung dagi di kabsat yung iti dalaw. Adi lang, sir. Adi lang apo talagang. Ay, nga mawang ka di dalaw. Aratuyak Rizaluna. Rizaluna lang. Asidigla, karo batayaw. Sa Villa Carmen. Nagpuko ka mangigmi. Anong arti request mo? Basol ko ka di, sir. Okay, basol ko kadi hami nga pakabasulan no dati nang tad iti Pero nga nagbulad yung mata. Okay, thank you. Basol ko kadi Sanya way. Okay, basol ko kadi. Yan. Thank you so much MJR Cooper. Okay. For the palipad. Okay, palipad. Apo, amo mo da kita nga palipadan. Basol ko kadi as requested. Adito yan kakabsat. Trumpet man, trumpet.
Pasun ko kadi lulipaten ka kung ganto'y puso. Pasun ko kadi dito'y panunod ko. Drama to. Jakon madaeran Di pu'y sasaem Let ang barukom ko Amang lemes Manggudas Tu'y biyag ko Awanan day di ayan anang balod na irot akawar ni ayat kasman di ako pas tirag sa ken na samit balikas Namatiyakin ka Tanatalget Tuy pusok kenrik ngem kayam upaw ni ayat mo di mapagyaran awan serserbin na ti ayat ngay nag-imparik na nga inak tinagibi ti taleken ng nama nagsulbod nagbunga dagiding arapaan nga inta minulit ti kariken sa pata no siyak tutay pumusay lagip mo tulaeng mangbiag ti naglabas na ikupine nagkalmanta naputa akanta arbis amang pasanta tinakel tayo nga ayan. It was not so long ago when I found myself in trouble. When I find myself in times of trouble, Mama Mary come to me. Mama Mary comes to me. Ano siya kantang? Tig-Beatles sa ka. Diyak ninamnama ako stuiti inted mo akalakama iniyawat ko to'y ayat ngem paiti inkain supapak kasanuak pa'y itang imbatin to'y pusok ngagmay maysa nga aglakam impaay mo apanusa awan serserbin na ti ayat nga inak imparik na nga inak tinagibi ti taleken ng nama nagsulbo nagbunga dagiti nga arapaan nga inta minulit ti kariken sa patan siyak tutay pumusay lagip mo tulaeng mangbiag ti naglabas day kupine nakalmanta naputar akanta arbis amang pasanta inakel tay nga ayat no siyak tutay pumusay lagip mo tulaeng mangbiag ti naglabas lay kupinen nakalmanta naputar akanta arbis samang pasanta tinakel tay nga ayat
naikupinin na kalmanta, naputara kanta, arbis sa mang pasanta, tinagel tayo nga ayan, tinagel tayo nga ayan, tinagel tayo nga ayan. Okay, folks, iti orasan, alauna, iti aldaw. Agsubli kami with more songs and more dedications. Magpapa-change oil na inyong sasakyan? Tara na rin sa Jealous Car Aircon, kung saan ang gawa ay garantisado. Ikaw ba'y may karamdam? Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebal Lazio Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, can Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, Kanakan nyo, John Mark Pastor, dito lang, 104.9 XFM Santiago City. exciting. Ayan, Super. and ang Ngayon kita mo na nagbasitan na yun. Hindi ko Diyan. ano niyan, ipasok ko tan. Pati Okay lang, Mat. mano, alas 12 ba? Alauna pa lang. Alauna pa lang. 103. 103. Anyway, tamanan iti caller tayo. Hello, good afternoon, 5883. Baga ba yung alda mo, ang idol? Yes, medyo kapsutam ta radyo tani ag feedback. Kaplaawak man ni nanay ko, Ismenabal. Magnakan sapay. Una idol, hindi tayo kajarajok, tala din nga mo. Sige, sinadjing nga motor. Si nanay Ismenabal, idol. Naval, taga ano din Naval? Taga sinawit ka po sa idol. Ay, okay. Kumusta mo dito nga? Agin init mo lang, wano kar arbis. Medyo na ko yung morad, idol. Ayan, akaihan nyo irurwar da kita linabaan, tatoy ka matubli kayo. O sige nga rin, sino pa'y kablawam? Ang idol, na Sir Dexter Dino, ganun to Joseph Hardo, birthday na nabigat. Nalipatan na nag-request. Okay. Adi, happy birthday ko, mga idol, mabalin. Mabalimot. Thank you, idol. Okay, thank you too. And bye-bye. Thank you for calling. Apo, happy birthday. Madi mo nalagip na ginagan yung pagkanan. Basta pahardo. Pahardo tayo birthday? Pahardo. Oh, okay nga Hindi mo na ganun eh, anting na, nga pahardo. Okay, kantaan na ro. Iti birthday. Para ka na kayo. Kamay na ako mag-birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy birthday, Pahardo. Sorry naman. Di mo nalagip dyan agad na. So, Anyway,
Aha, nag-thumbs up ni Kabsat Alice Lazaro. And kung na dinamag na, no, are we going to have a 2-hour set ta kung amataan. Talong nga oras kami tatay. Dila last week, dati inantabayanan mi at sangbay ni Apo Amy Marcos. Kami mga napanan. Na nagkatutao. Pero titolay. Ako mula maalami nga nga swat. So kami nagtuloy. And we have another caller, 4754. Good afternoon. Ay na po. Hello, Karuba. Yes, hello, good afternoon. Imbagnal daw nyo. Kasama ka na kayo. Babalin nagkablao, Karuba. Again, go ahead. Go ahead. Kablao man, dagay kasangsang po nga kabsat ko. Diyan ako nga ni Jurain, tatay ko, ni Manong Bugoy, na Uncle Rick nga jay taga-Gulak. Gulak. Gulak di full. The phone. Uwen, Karuba. Wow. Kun dagay jay RG, kabsat ko nga taga-Banawag. Banawag Sur, the home of Patupat. Patupat kan Sokak Base. Karuba, doon nga talaga jay. Sige. Adya lang. Kun aji panganay ko Karuba. Nagan na. Ni Jorel Sabunan. Mabalin nagkalaba. Akalaab. Mabalin nag-react ko nag-request. Kalaab. Mabalin nagkalaab. Ana request mo? Adi man kusilapan ka. Kalaab ka na. Isabot ko ti buong barangay ti Sinili. Ay, barangay Siniri. Para kata kayo karo dito nga kalaab. Apong ipatiyam na. Okay, karod. Thank you. Thank you for calling. And agyaman kami kada kita taga barangay Siniri. Apo, nagtultuloy nga support tayo. Iti adda kami manan. Greetings kakabsat from Boston, Massachusetts. Da kay manan nga bibayaan mi. Happy Advent season. Kada kayo amin nita. Hope all is well from Uncle Ronald Zipagan of Boston. And good afternoon also to Manang Mavic. Ayan, ni Kabsat Mavic if she's with Kabsat Ron. And Mavic. of course, yes, Mavic. And Doktora help Jenny. me recall. No. Later on. Ni Doc Mako. Letter Z, parang ginagan na. No, it's not Z, it's E. One. Emily. Emily. And Jenny, di kagayam nila. Sinsinda. Contestant number 5. Imbagak met ken kay di anu ganda untuwag subli ay ket sorry tadya may kari napalalo ngamin ti sakit na daydial daw api maraw ka sa di ka pa'y pulos kimita. Tawen met ati naglabas nirurong ko tinagwayas sabay nanlipatan ka namin anuak nagparparik na nga kumabiyag ko ak subli ka hindi naklata kinikita. Nagsarata ko sila panta ipasulik tutoy matak ako mitaken ka sa tupay pangato ken ni pababa kastanto panang iparing anabiyagak nga awan ka.
Intong nagsarakta ko sila panta, ipasulit tutoy matak ako mitaken ka. Sa tupay pangato ken ipababa, kastan ko panang ipariknat, anabiyagak nga awan ka. Amok nga babawikan na amiris mo nagbidutan. I am sorry, damage has been done. Tigmet impagarap sa en maituran, balay giket masarakan, kalpasan ka siya ket panawa. Intong nagsarakta ko sila pagka, ipasulit tutoy matak ako mitaken ka. Sa tupay pangato ken ipababa, kastan to panang ipariknag, anabiyagak nga awan ka. Ngem kinagpaisuanan na mail-iliwak lataken ka, marino ka ba elakto nga aramiden nga. Intong nagsarakta ko sila pagka, ipasulit tutoy matak ako mitaken ka. Sa tupay pangato ken ipababa, kastan ko panang ipariknag, ang mabiyagak nga awan ka. Excuse me, laban ka requested. Aha, once again. Pagyamanan tayo po, tayo tayo manarimaan nga apay tateping gutid awan sound na tayo damo tas gutid mit kuna naman ni manang ko. Gutid di ka mo tibag ding gamno ta FM wenno radyo wenno YouTube. Okay mo dito YouTube mini damot signal na. Okay. Natitamdam mo talaga nalipatan mi ngayon on tsak tinakalipa di jay. Kabayatan na okay mo tan. Okay, takita ito tumapay nga mga blakaw, balong. Ang pagkamalam yung idol from Teresa de la Cruz. Manager ng Cheta na yung pag-oras idol para sa mga ignaran. Ngayayatan ka para kan lakay ko Florence ng Cheta. And Zian May Libed. Hello Karuba, pabati po kay Lolo Pedro. At pabati ng happy birthday kay Uncle Ruel Taberna at Auntie Martina Libed. Yan, Danilo Leonilo. Hello mga idol watching from New Zealand. And Els Bautista, shoutout idol watching here in Kawayan. Wow, kawayan. Oo. Ano pa eh? Diyan mo, wag Facebook na tanong. Kawanan. Hello to Auntie Minda. Yan, makapailiw ka no. Yan. Sino kailiw mo? Yeah. Dagiti ubing. Wino dati nagtaudan ti ubing. Okay, bagam lang. Ano? Ay, so yan. Watching from John Isabella from Giancarlo Peralta. Yan, watching mga katropa from Cesar Montana. Yan. Doon yan. Request naman na idol Jessica from Victoriano Pagador. Sika. Hello po mga katropang June at katropang JM Belbulan. Muna mo din pagana, katropa, Belbulan. Advance ka nga talaga. Okay, advance ka, Kabsat Bell. I hope pinanawa mo lang. Siyempre, makar kami ito amin. Nagdundong lata dito. Di naman panawan ni ko. Yan, hi mga karuba, good afternoon. Pasyarat nga po dito sa San Fermin at pabati na rin po kay Idol Rolando Kabakungan Ramos, Idol Bell Bulan, and to you, Karuba JM. Ore atin Lord Aizen Esteban. Nagkapuda amin yung pangina na. May bangal daw yung Karuba, pabati mo namin nga, Tagalalog Luna Isabela para kasi Uncle Berteng.
Later on, we will be doing that thing po. For the meantime, may sabi nga sonata po, para kada kita'y naabak, pati nagpalaygi. Awan maibaga no may panggip kadata tanaka sa saan tinagdasalan ta impakata amin akabailan ta ngem nagpatengga awanan ng nama bakit nagbalaygi naabak agpasuli tay sutigasat na matagi kuana ka dagitiara ko kung naglanupot-put no alat ti arena dagita takir mo ket impas-pasik ko temo isot kayat mo amin nga agdang ko pasok adin numero di nagtudot malas madin na iwaras nasipaw ko amin napukaw kabayen bakit nagbalaygi abak agpasuli jangon agreklamo tampo kagasat ko ngem kasunod pisong na amangat nun ay dumduman dagay di lailog ken ka kasta madingat ken kuana ngemiti kaungga among mayaang mailiwa ngem awan maaramida gagangay na aba isot na ikete isot masurute isu itinaske isu itirumbe ay ayam itibia kaya mo enu aya malas di maaba bagyan di mangaba jak agsarita amangan no pakitib kulang naawat kay aduan alaman wen kailan ket dispensaren demon ka di ababalawen nuwag tegtegergerak gagangay na aba bakit nagbalaygi bakit nagbalaygi bakit nagbalaygi bakit nagbalaygi Okay, agsupli kami nga ro. Kalpasan na po ti sumagmamano. Apalagi. Mas Bionic Herbal Coffee Easy.
Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa J. Palacio Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, and Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa J. Palacio Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, and Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor. 104.9 XFM, exciting! Wen karuba, mga ganyon dagiti pagayam yo Manong June Seriales. Ken kanakan nyo, John Mark Pastor. Wenno, the 4-decade duo. Kada Domingo, manipod alas 12 iti aldaw. Aginggat alas 3 ti malem. Programa namnam sekti sa miwing nayat ken biag ni Ilocano. Maawis kayo nga rod, nga makipagtaeng met kada kami. Ito'y lang lang 104.9 XFM, exciting! Isupay ah! Supay ah! Okay, we're back, Aruba. Still with you, Manong June, together with Amak. Kaya ka namak nga por problema, iti commercial, ingka na ito ta. Tadi lang mo pagkalaan ito mga commercial. Okay, just pick it up somewhere else. Ana. Sige lang, sagsaw ka lang tagi, pasok ang teka. Okay nga Rod, dati may isang caller tayo manan. We have James on the line. Hello, good afternoon James. Hello, Manong Jun. Yes, good afternoon. Kumusta ti kwa, ti masahe? Dati Manong Jun, kachuchun-in ko lang kanyayo na napanak nagmasahe. Ay, home service kasjay. When Manong. Okay. Ayan mo nga Rod, ito ta. Dati balay Manong, dingdingi ka kada kayo. Okay, hanggang nga nag-duty. Sarado kami Manong, masukod nga ororahin ka no umay kag pa-service eh. Mayat sa padasim mit namdama. Okay, i-text mo na di address. Iji Mark 1 Manong, mabalin na pegay, mabalin na mapanjirat pa.
O sige, Jim, Mart 1 no ka, damdama basit. Ama. Ngayon, Okay, adapi katangin ni JM, siguro mga 5 o'clock to, 6 o'clock. Sige, basta i-text ka nung mapanak. O yan manong yun. Okay. May amin man manong yun kit dawak kang pa di maisa nga basit nga tawar ka kayo. Sige. Kadagiti apo mayat nga mapadas ti serbisyo ti blind massage therapy sayon ito na po ti panawin when no pagkakataon nyo tatno mahayag na kami at dati babae at dati lalaki kompleto kami apo kadagiti mayat nga parelak mangikat kadagiti saksakit ti bagbagida ken iso aminin amo ni manong yun serialis data mapadas ng ti serbisyo mi. Mabalinda ka po nga i-text mo awagan dito yung hotline 0966-659-0538. Ulit ka po, kadang kita amin nga binglingig, ano. The number po nga mabalin yung awagan kit 0966-659-0538. Manong yun, di ba mabalin nga pakiulit mo na naman after kayo nga agpakada. Sige, sige. Oo, when saan mabalin nyo natang i-post lang tan iti Facebook Live yun, no, adapan nakabalin na no, mahalada nga talaga. Okay, Rod. So, kapkablawak mang gayam, naging amin nga, dinglingin dito yung tramo Caloocan, kinaging gana dyan, tramo Malbar, kinaging gana dyan, Alicia, naging gana kadagiti amin na paseten nga, maabot ti signal ti XFM. Kabkablawang kayo lang amin ng awan ti labas na. Awanin ti nagnaganak at no awan ti malampasan. Okay, ni baka umulaan nga. Kana jay baro ay baro mo. Kablawang misuda ang adwa. Kablawak lang kami tinin ni Risa. Yan ni Risa Jane nga anak ko nga birthday. Into no 24 kadating nga bulan. Wow, talaga nga Christmas Eve nga talaga mat. Owen naman. So, tuloy-tuloy na kami ti panagagat at no Maited. Tinasayaan. Maited tinasayaan kung masakbayan na. Anyway, kayang-kaya dayta. Anos lang nga kunada. Congratulations sa napintas ti serbisyo. Iti panagmasahem talaga. Bet nga kap-kap na kan. Iti si Asin Numan. Okay, Rod. Adya lang. Request ko man manong John. Request ko man na po. Dayjay para kadagiti barangay officials. Dayjay kapitana. Kapitana, apo medyo nalipatak sa mo dito. Wen, sige, kantain mo dito, Kapitana. Sige, Manong John. Kapitana. Like lang tatitawag mo, Manong, ha? Okay, sige, thank you, Ading James. Okay, bye-bye. Okay, nga, that's requested by Ading James. Ay kapitana, ipangluwam, daytoy asong nga ta. Ingka alukuyen, babae nga agpatengada. Kastanda iti, ingkayo amin na panakimay-maysa. Ingkay patapuken salo ng ragsak ipakita. Ay kapitana, may kagawad, agpatpadaan ken ka. Din kadliplipatan, guyudem nga isala. Iwanes wes yung agpatpada, paati kakakaruba. Sakay ipagkaak itiragsak panakikadwa. Kapitana, rikusin salunan wen ala. Biyagin ti panakimay-maysa, babae anak magrekta. Di katsardeng at pandanggo, ipalayong na patong mo. Wanes-wes hit abagayo, nakaay-ayo. Ay kapitana, ipangluwam, daytoy asong ngata. Ikaalukuyen, babae nga agpatengada. Sa tanda iti, ingkay amin na panakimay-maysa. Ingkay patapuken salo ng ragsak ipakita. Sige Muhammad. Ay kapitana ni kagawa, nagpadpadaan ken ka. Dim kadliplipatan, guyudim nga isala. Iwanas wes yung agpadpada, paatiw kakatkaruba. Sakay pagkakitiragsak panakikadwa. Kapitana,
kapitana, rikusim salunan wan ala, biaganti panlaki may sa babae, anak panrekta, ikaksar din ang pandanggo, ipalayo mo patong mo, one is west yun abagayo, nakaay-ayo. Kapitana, rikusim salunan wan ala, biaganti panlaki may sa babae, anak ng rekta, ikaksar din ang pandanggo, ipalayo mo't patong mo, one is west yun abagayo, nakaay-ayo. Ay kapitana, di panguluam, daytoy ason nata. Ingka alukuyan babae nga agpatengada, kastanda iti ingkayo amin na panakimay-maysa. Ingkay patapuken salo nanuragsak ipakita. Ingkay patapuken salo nanuragsak ipakita. Ragsak ko na lang. Ragsak. Ragsak. Ingkay patapuken salo nanuragsak ipakita. Nakakay mo ragsak na Ragsak, ano, medyo pakiras-bas din. Ragsak. Ragsak. Okay, that's it. As requested by Ating James, song called Kapitan ng DJ second album ng masakra ka na po sa Spotify, iTunes, Deezer, and all leading in music stores. So nga, keep on supporting the Ford Agad Duo. Babayan ti panagdingig yung apo, kada kita sansunata mi sa Jai Internet Cafe. Okay? Watching here in Punit, Benito Sullivan from Gerald Bulan Yes. and Neurad Darwin ato Darwin Galutan. Yan. Wow. Shoutout karuba dagiti taga New Isabela Manila branch. Kana mat prakes jay Uncle Berting sana mapansin and RFM na yung bang parbangon dito ay Maryland. Tayo man ko nga USA. Boksit. As always, salamat dagito yung napiminta sa kansiyon nyo. Okay, Go on, pagsarunan. TV. Parang Manila time every chain. Buksi, it is on your way, Karuba, and then, ano pa yung may isa? Uncle Berting. Uncle Berting, okay. Buksi, dito yan. Buksi. Konsyonan, ipagpadaanan, day tabuksit, agbungbungik, papipunsyonan, oray dim am-amu, day tabuksit, agbungbungik, nakarutikyan mon, di makita isbom, nakamot mo tatog, abak mo't masikog, paglig-isan puto, day tabuksit, agbungbungik, konsyonan, ipagpadaanan, day tabuksit, agbungbungik, pakipunsyonan, oray dim am-amu, day tabuksit, agbungbungik, nakarutikyan mon, di makita isbom, nakamot mo tatog, abak mo't masikog, paglig-isan puto, day tabuksit, agbungbungik, minang kumpasi ng itpinggan karay bate, dalpaan awinan, aglamlamot kapailang, tira butsyog, samtu iturog, nagpisa nga orak, manamtukan, mga funksyonan, tipat padaanan, day tabuksit, agbungbungik, pakipunsyonan, oray dim am-amu, day tabuksit, agbungbungik, nakita ismo, nakamot mo tatong abak mo't masik ko. Paglig-isan puto, day tabuksit, agbungbungik, ninang kumpasin ang itpinggan karay bate, dalbaan awinan, aglamlamot kapailang, tira butsyog, sampu iturog, nagpisa nga orak, manamtokan, mga funksyonan, ipagpadaanan, day tabuksit, agbungbungik, pakipunsyonan, oray dim am-amu, day tabuksit, agbungbungik, nakarutikyan man, di makita isbang, nakamot mo tatog, abak mo't masikog.
Paglik isang puto Dahil habuksin Yeah, 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 buksin Yeba, 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 abuksin Nagbuyog ko na Dahil habuksin Pit, 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 pit Oh, nagragsa ka talaga man na 5 more minutes to go. So nga kantanta pa may isang request da. It's Jungle Jerting. Jungle Berting. Kasta na diyang kalberting Sala sumangkot na ti malamon Medyo nasakit at itingid ko nga kumikita to screen iti. Ay, siya ngayon na eh Oh, nakatingin alam nga kasta na di magpay ka pa kasta may na Nagsano ka raud Do it the other way. Adyo may isang imam. Anyway, as requested, Kaliwete mo di mabalik as requested iti Uncle Berting para kada kitay anak apo nga medyo hana amo nga talyawin dagiti nagbandugan dagiti tatatang ay kitaan nyo mat kita nagbandugan nyo kita sakripisyo dagiti tatatang nyo so nga mairok no datoy kada kiti anak yan once again okay, once again ang arod para kini Uncle Danny and Auntie Miming ita pagrangayan dati nga sonata di nga lilipatan ini katugangak nati Uncle Berting nga tayo Kali mo Uncle Berting di gabil ko to take abi sa bali tinaban Uncle Berting Habali mo habali agor ka Uncle Berting okay nga rod Diyan nag-request natin Uncle Berting at actually medyo Anong tinagyan niya yung Uncle Berting sige man sarap ka man tata if you can find Para bang diagri apang nagugut iti kamuting mangisaang sa agiwayway itnuanen nagagan niyang kalbarting natari patu iti dingwen pagulitanan nasken atuladan awan kanyan at banog inaldaw lata asumalo uray makasirit pa iti pudot nakarakad lata uray adas sa gubanit na at pastor nuang di pan nakainanana kasta niyang kalbarting sala sumangkot no di malaman tati kayat na rumang ay panagyagen nunalpas tiraraapan at birok mantipang kedanan alatiro tandanin panagkaapiten ngemapaitan na nito'y taabagang nalpay iti naamuam iti presyo iti pagay ni Uncle Berting di pa'y umisam na pampakit di nakiinuman ngem kunana sumulit at nung next krapin sumarono panagtatalon reep kan sikakit ng maton dobla pa'y presyo metem di abuhan triple pa'y kita sana awang pa'y kita ng regasyon di gasolina iti padanom di Uncle Berting ng isal dan taltalon ket di ng san masakan tadi makalam di pamilyan tatay baro ng agbasbasakit ng asawa nagragsakti pa kasarna balsedito'y balsedita yem nalako ng tay may sanga ektarya yaron kasta ni Uncle Berting sala sumangkot no di malaban anya narigat di madlaro mang ayen at ang nakuko ni Uncle Berting isupayin agpagpagatasin alatiro maglawalo makain at may sa amalong nakita ni Uncle Berting nakatugaw kapkapera kamulang awanan iti matalon inaamin analakon awang pagkit kengkwang nagmantari pato parabang niyagriin na panagugot
iti kamutin, idi sumangpat si malibukag ni Uncle Berting. Ketagiti anak na, agraman apu ko na, nagraranada, anapan demisita. Dakal na baliwan, dagiti anak na, iti kinagagat in malada kenkwana. At dan in hiniyero, doktor ken abugada, di Uncle Berting yang atap obrana. Yang ata Kasta ni Uncle Berting, salah sumangpat na ti malemen, pinda anak na apasyaran. Nalako ng tigdagdagana, tapi nagpaadal na, ngemitang mansyonan iti balay na. Sika ngay kaaruba, ang among isuna, ni Uncle Berting tatang kay isuna. Aramidan na ti amin kadating anak na, agsubalit ay kumamikang kuana. Agsubalit ay kumamikang kuana. Nga road with that piece, I get ag-commercial tayo mampay. Agsubli kami with more songs and more requests right after we break. Santo Blasco, kailangan mo Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Anyway, thank you so much for your generosity, Kapsatan Nilda De Leon. And testing lang kung ano eh. Diba? Anyway, we have another caller on the line. Good afternoon, 2846. Hello, sir. Yes. Uncle Pedro Libed. Pangalda mo, sir. Kastama, at apo nagsapa ka na karing tatay, di kalman parbangon nga timawag di bangir, di ba?
Wine, ke nuntud ko kami kanon diyan makaturog ke Jayang atau tawag ke ada di program tibigas sa Ertano isu ko mati ko. Awam mga roda, kapiak mo laang. Ding ka ekspektar nga kablaawan naktumo ti parbangon. Awan ke kablawang kan tao jay ko jay Bangir. sarap di. Oh, sige nga rod, kamablaw ka matito eh. When sir kablawak man ni parek nga Camilo Isjoko, kini Candida Isjoko, kini Cesario Lebed, Delia Lebed, kini Martina Lebed, kan iti kita po kujay Biskaya, ni Ganyan Lebed, kini Sian Lebed, kini Raquel Taberna Lebed, kan ni Rowel Taberna iti di Parna iti Biskaya. Yes. Ni Rowel Taberna ke Agbar di Taptasar ke Reguisda nga Kumansyon ka. naka-record da ito ikot ipadengag ganto kinyanan no adda so nga happy birthday kini Rowel ke kantaan nyo ko oray mo empay no nakantayo tatayin ti happy birthday kumita ka man natin kalkalayangan nga happy birthday song ta naka-record ka natin Sir Rowel, ni Rowel. Rowel Taberna ti birthday Rowel. Okay nga rod. Biskaya when Okay. Agyaman. Thank you sir. Thank you. Thank you for calling. Okay, that's it. Yan. Anyway, birthday kayo ng Uncle Ron. Sipagan ta. Yes. JM, si Auntie Marip mo ito nga na birthday ng Uncle Ron mo today. Yan. Happy birthday, Uncle Ron. Si Pagan. Wow, birthday na kayam ni Kabsat Ron. Anyway, apo kat may saman nga birthday song para kini gayam Kabsat Ron Sipagan of Boston, Massachusetts. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Ronald Sipagan of Boston, Massachusetts. A happy birthday from the four-decade duo. Regular mail ko na check mo nga the Messenger mo. Dito ay Gmail. Hindi ka mo. And yan, good afternoon also to Manang Larina Flores and good to see you back home. Ayan, adita ka from Bliss Ramon Isabela ko na instead of from Quebec, Canada. Bliss Ramon Isabela. And may saman nga sonata dedicated to Kabsat Ron on his birthday. Apo mo tahon na nga tani Kabsat Ron. Batan. Dito para keng kayo. Yan. Shout out kini Bagis Gerald De La Cruz. Abayan. Naka-tune in di 104.9. Wow. Yan, papanam ko naman, papanam ba guys. Okay nga rod. Ato yan, ti sonata para kinikap sa Tron. Madimit agunda rin ang kaya. Forever my time, my love will be true, always and forever. Our love is true. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. My heart's at your command here, to keep love and to hold. Making you happy is my desire, keeping you is my goal. I'll forever love you for the rest of my days. I'll never part from you or your loving ways. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. Post Office.
registered email just dropped yesterday. Bakit di nabayag? Hmm? Nabayag. Ay, kay patulog lang kasi ano. May tawag daw, sabi ni RJ, ha, aside down the cellphone, ha ha ha. My heart's at your command, dear. Secure and to hold, making you happy is my desire. Loving you is my goal. I'll forever love you for the rest of my days. I'll never part from you or your loving ways. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. Yan, Garrett kung ano naman. Ah, Naalakon ba? Kung ano naman, ni Garrett, kung ano naman. Ni Ma'am Nilda De Leon. yes, how can we get it? Yeah. When did you... Ano? Drop Ah! your mail. Yeah. Yes, if it is a regular mail nga magnaiti koreo, I get it will take When, no na ngayon 3 padala. weeks. Yan, okay. Watching you, Idol, from RBL. Ano the RBL? Ito, pampapudaw nga sabon dito RDL kayo. RDL. Kablak man, kita kakasinsin ko dito, Alicia Isabela, the Lasco family. Yes, kaya kuna na ni Cosida Pardinas. Bayaw Joseph ko tawag ka no, ta siyempre regular tone ta ka no, tayo nga min. Ano, Jai? Ajay nga forever my darling. Ako na. Ah, No nagandara, natatawag ko na. Iso nga, may Oh. tawag ko na ni Ari. Hamo man nga na-gets nga talaga. Okay. Next Montay Nalawa, Kanal. Salamat. From Jing 1982. Jiting. Giting, ay, puso ta Kanaruzu. Jurawa, Kanaruzu. Arigatou gozaimasu, singgamas. Arigatou gozaimasu. Neimas, singgamas. Rawa, kanar. After 10 days siguro matanggap mo. 15 days. 15 days. Yes, 10 days siguro. Mga pantaon. Handa ni New Year ron. Ano nga minti kaya mo? Ha? Kaya mo? Hindi, hindi ka muna niya padala da. I don't know. Jak manilibag, lugar ana-pana. Pagraragsak hapap-papana. Pagdigdigosak na palaos aragsak. Nalawa a kanal, apagbat batukak. Nung ilumlum ko, daytoy subsub ko. Naapgat, unagnat na banglo. Adami na nga na, batuteng nga na. Nalawa a kanal, naglawlaw tiledda. Nalawa a kanal, napagdidigusak. Pagpawpawak, nang runa no bibigat. No itirabi ikat ang mamayatak. Nalawa a kanal, di pagdiretswa. No siyak tumawag, wendo ni bakat dahil tati ringtone na ngam no sa balik, kiriring ko na lang haha. Ay, kasi Amuyo ka di pakasarakan. Nalawa a kanal, apag di din namagan. Day titi sekreto, kukwak lang abukbukod. At dapay di Ramon, paset na di General Aguinaldo. ayun sa. Nalawa a kanal, apag di digusak. Diba yung timagatang pagpawpawak ng runa no bibigat. Luiti rami ikat ang mamayatlak. Nalawa
nalawa ka na laabag digdig-usap pagpawpawak ng runa no bibigat nung itirabi ikat at mamayatap nalawa akanal ti pagdiretsuak nalawa akanal ti pagdiretsuak. Ayan, thank you so much Katakite Apo for those who just came in our YouTube channel, and thank you for dropping by, and naragsakan nga makakita nga adun iti ang bubuyayan sabi la kumata kastalatan itamat Facebook mano ti naakop dagitay viewers tayan. Medyo Yan. 3,000. taloda. Oh, we have another caller on the line. May we have your name, please? Hello, Manong Jun. Yes, hello. Nagtawag ka. Damasapul mo. Magalinti at kablaaw, Manong. Yes. Ni Risa Inigo da ito'y. Risa Inigo of Hanga Joysket. Ano man da jay lugar nan? Nalipatan mo jay lugar mon. Taga-Alicia, Kuya, pero adat kuya Santiago tatta. Ay, okay, Santiago City. Okay, go ahead with your greetings. Kablaawak dagiti kakadwak dito'y Mart 1, dito'y 3L Massage. Rigat. Biglang amin ngagpukaw no kadatoy. Okay, da kami manon. Sorry naman. Basta no income dati. Kabaw. Okay, pasensyan kada kita dito agbubuhay ti YouTube na napukaw kami nga talaga. Meron na pong audio. Yeah. Nalipatan lang pong pindutin. Okay, may sapay nga sa natabalong. Ano tingay pong kataan? Hi, it's top of the hour. We'll be back with more songs. Karuba, right after we break. Okay, nga road commercial break. Mas Bionic Herbal Coffee. Easy out. Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Silent. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio.
Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa J. Palacio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa J. Palacio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front. Anong June Seriales? Ken kanakan nyo, John Mark Pastor. Wenno, the four-decade duo. Kada Domingo, manipod alas 12 iti aldaw. Aginggat alas 3 ti malem. Programa namnam sekti sa miwing ngayat ken biag ni Ilocano. Maawis kayo nga rod, nga makipagtaeng met kada kami. Ito'y lang 104.9 XFM Exciting! Isupay ah! Supay ah! Okay, we're back at Aruba. Still with you, Manong June, together with akong kuna mo din. Sorry for the word. Nayati na pipilis nga ba ng ibaga di Jaya. Still looking for a partner in life, John Mark Pastor. Ayan. And may we know, are you familiar with Nilda De Leon? Actually, apita muna di Jaya address mo. Actually, that's one of my YouTube subscriber. Yeah, and how did she know your address? I don't know. Yeah, maybe she researched on that. Yeah, maybe. No, maybe. Yeah, no the vlog ko nung kay agboya mo, no? Pati Wow. motor. Okay. Okay, congratulations for having Nilda, your avid friend. Yeah. Hanga Thank you po. Yan. Okay. No naman na po yung patulog pagyamanan. It's just a Na letter. surprise na lang. Oh. I didn't expect Yes. And that airmail or mail. airmail. As mail. requested earlier. Oh! Karuba. There's another. What? $20. Oh my God. Keep coming. Okay, aside from the Dula. For you. Willingly, I fell in love with Ulitan mo rin. Di, banatang menjurugina, di eksaktong tanukan. willingly. Yan. Ang may bebelt. Pati makatanon. Nagrega-ganap mo. Ito Willingly, Yeah. I fell in love with you. Willingly,
I learned to love you too. Though we both knew that it was wrong to someone else, we both belong. We fell in love willingly. Willingly, I fell although I knew. Sweetheart, I knew the same as you. So if it's fate for us to wait until our love can be, then we'll wait willingly. I love you. I love you too. I want you. And I want you too. But if it's fate for us to wait until our love can be, then we'll wait willingly. Thank you, Neil to the Leon, for the early Christmas gift. I love you. I love you too. I want you. And I want you too. But if it's fate for us to wait until our love can be, then we'll wait willingly. Ayan, ako, kat dagitayang mga dandanon, iti radyo, dito'y programa mi, at apo ti apps, dito'y cellphone, apo, daw nyo julaeng, XFM ko na. Biro ko nyo kadagita Android phones, I should say phones, Android phones, Android phones, Android phones. Kanina ka pa, ha? Juligtad. Anyway, thank you once again, Kabsat Nilda de Leon, for your generosity, for having a big heart. Ayan. Kahit they may isang a bigger heart, biggest heart. Ayan. Yaman kami kada kayo. Ayan. In fact, nanda gumatang ni John Market Levi's na pakalaglagipan na check. I'm still thinking of what to buy for those love gift. Apong mo awat mi kada kayo. Pagyamanan mi. And ganito mo tawag while we are singing. Apo tatakay nga tumawag. No, nalpasti kanta. Mabalin tumawagan. Tapno ma. Alawat nila abal kita katawag. Okay, kita pangablao pay. Kung na Mary Jane Ancheta pa request man, idol. JC Siwit, tasalaan. Nakano to anak ko nga ni Junior from Purok Luna, Isabela. Oh. Purok Luna. Di ba Pulay Luna dahil JD? Kulay Luna. Purok ko na naman. Sabali di purok siguro baka di abay. Okay, agpapugto kami nga rood. Iti sunata for 100 pesos. Ato nga minti mangmangtad iti kwarta. Yan. For 100 pesos, kat iti paganarutan tumawag laeng di makaammo. Iti dito nga sunata. Kasi laeng kasimple. Po, damot mo tawag na tagusan. Sige man, tamagan mo na muna ta kanta. Hello, good afternoon. Hello po, good afternoon po. Alam mo yung kanta? Mabalin nagkablao po. Oh, yes, very sweet voice. Sige, kumablao kan. Asyak kami Novi Saldo ti District 3 Gamo Isabela. Kablawak ko ni Wilfredo Martin nga nakaturog ti sonata nga nagpintas nga kinankan tayo tatalang. Wow. May tatan ti turog
tapos ni Lola Perla Marcos, ni Anita Agnes Saldo, Family Saldo, and Marcos Family. Ayun lang. Okay. Thank you po. Thank you from Gamu, Isabela. Oh, Gamu. Umabot niya. Ano, Gamu. Umabot ko na dahil di na minsan. Umabot di Gamu. Limagpaspe nga road ket. Pinaradalaeng di signal. So nga nakahandanon na di jay. Okay, amuyo, ti pamagat na po, dito nga sonata ay ket tumawag kay laang. Dito ay 0905-808-1259. Tabakan si kanti mga bakti 100 peso load courtesy of our friends. Apo nga ipapablaak mi dita screen, no dati ag break time kami. Okay, dito nga roden. Balong. sige. Laingem. Kasasikasok natin eh, boy. Nako. Wada kaguram imposto sa inaganampay. Di ka nagpanunot ta pamilyam ay mababaing unay. Dakes asa sa umakibinbin na to sa iparayag mo pa'y irutang umatatong niliyom analukay. Nalaos ka man ang tantanangin kumadigtigtignay kasaritam latantay taong nga kagurgurang unay tanudi ta Facebook, social media ti pangiyem kasamadot makisawsaw sa kayandat kinabalam ay kababain mangibabain daytang nga ugali pati panunot mo kinilakay mo din pa'y apulos maidulin pati pautang mo tagagayan mo din lakit maurayan al-alitika mangirurumen Hello, Al-Aliti. Hello, sister. Giselle, isang salak ng kanta. Ana, papagaan na. Al-Aliti. So, latang ay so. Ito is correct. Si Kamanon talaga gumanan siya. Kati FD, di kamsa. Di busnod, di karuba. Di busnod, bawasan ko. Awan. Sige nga ra, congratulations. Saya. Thank you. Manang pasain Al-alit. Oh. Ay, i-unfriend mo ading. no di na ta akserdang ibak monday tat kasaya atanen tanungin kay pansinen ni karkarunat agilalaing no negatibot comment mo al-aliti kameten ay kababain mangibabain daytang nga ugali pati panunot mo pungtot niya pinajay pa'y apulos maidulin pati pautang mo tagagayan mo lakit maurayan al-alitika mangirurumen ay kababain mangibabain daytang nga ugali pati pungtot mo kinilakay mo din pa'y apulos maidulin pati pautang mo agagayan mo din lakit maurayan al-alitika mangirurumen papaw paw paw. That's Al-aliti. Ayan, thank you, Kapsat Ali. Isuti So, salang mo makamu dyan ang burmo ngamin. So, pa'y ngay. Kanagatumutawag, ti panag kunak. At damat tumutawag. Ibalbalsek that Al-aliti karupa ko na. Okay, 100 peso load. Ay, kaya tamagin tanong niya pagloadan tanong. DJ cellphone na, wano DJ TM na, wano DJ ko na. Diba, amukan. Iba ka na, yun yung number. Okay, we have another caller on the line. Hello, good afternoon, 2652. Hello. Hello. Yes, good afternoon. Good afternoon po. Okay, mabalin yung kumablaaw. Sino dahi ito, uy? Ayun, kadlawan ni Kumando iti kakabagyan ni di Taramon sa bilang Aligam family. Itaranyak, ay, Bugalyon Norte, Aligam. Anya ay doon? Anya nga barangay, di Ramon.
anyong barangay, anyong kunanyon. Pati, dugay. O sige, kablawam lahat doon. Nagdi aligam family nga kunam. Aligang family nga taga Ramon Sabila. Oo. Isabela. Adya lang. Amin daw, mga taga sa nga aligang sa pati si Santiago. Ika Ramon. Thank you, Idol. Thank you. Ano mga kakanta, magtitinda sila kan tayo, mga dumi nga kanain ni Tita Lua. Ay, Italy? When? Pegar cheer na inento na Italia. Bigyan ko lang dito eh. Ape nga ron ka, no? Kumusta Idol? Kumusta kayo? When? Kumusta kayo? Adda kayo nga dito Italia. When, Idol, kung Italy na ito eh. Italy, api nga ron 0992 ti number. When, Idol. When apay? When, Idol. Oh. Anak-anak? When ka no? O, tinilan ti Iso ti ako ti Milan. Milan? Milan, Italy. Kung kasama dagiti kakabsat mo si Pangasinan nga aligam anin, dagiti anin nga aligam. Ay, okay. Baka Milan dito. Saka nain da kayo na dungdung na idol ka idinangod na yung bagaan ni kanya na agdungod kayo ti kaso nagtitindas sa kantada so kanain da nga dungdung na magitakan tayo. Awan, pagyamanan nga ron. Ay, ket gracias. Sato ni John Mart, ni siya nga aligam, ni John Mart na pastor, di nagkang aligam dita, gayon na di manang na ni Kwakano, ni Kwan Jan. Sino? Nagan na di gayam ni John Mark. Di, Agpugsaat kabsaat John madimi Mart. Sino ba ti aligam? Kami nagsiskatod yan ni, Idol, Ma'am Angie? nagsiskatod yan ni Kataganin. Anjing tayo nga eh. Ang nagsiskatod jurisdiction. Okay, sige nga rat, sige. Kabsaat, thank you. Ni inang, ay anak ni Madam Arceli Aligam. Okay. Arceli Aligam Navarro Ryan, Tanisis Navarro. Navarro ni Mark Jan Navarro, tigayim na. Wan. Well, Canada mo istayanda. Anya Idol? Canada tayanda hang akuha, hang Italy. Sige latan. Okay nga ro, tagpuko may signal iyo. Well, ikan manisan mo, magkamit sa kanuhan, tumarapin sa tubig to. Sige, kabsa. Idol. Sige. Thank you for calling. Sigagam tayo na kaya ayaw na dungdungdun ko. Okay, thank you. Okay nga ro. Okay, kung tayo ingat kayo, Idol. Okay, thank you. Kung tayo Bye-bye. Bye. Yan. And, from abroad, we're going to sing Around the World. Around the world, I've searched for you. I traveled on when hope was gone to keep a rendezvous. I know somewhere, sometime, somehow, you look at me and I would see the smile you're smiling now. It might have been in County Town, or in New York, in Gay Paris, or even London town. No more will I go all around the world, for I had found my world in you.
in New York in gay parade, or even London town. No more will I go all around the world, for I have found my world in you. Pagsabli kami abaw for a commercial break. Cellphone Plus Coffee Mix. Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na... Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier. Agbaliwin ti panawin, taadda kami to'y XFM. Talaga nagbaliw ti panawen, ta nagbaliw kami ti pagtaingan, ta Adda kami manan dito'y 104.9 XFM. Exciting! Wen karuba, mangiganyon dagiti pagayam yo Manong June Seriales. Ken kanakan nyo, John Mark Pastor. Wenno, the 4-decade duo. Kada Domingo, manipod alas 12 iti aldaw. Aginggat alas 3 ti malem. Programa namnam sekti sa miwing nayat ken biag ni Lucano. Maawis kayo nga rod, nga makipagtaeng met kada kami. Ito'y lang 104.9 XFM. Exciting! Isupay ah! Supay ah! Okay, at kami manan, karon ba? Agsubsubli kami siyempre, still with you, Manong June, together with ating kanakan, ano ba yan? Karuba John Mark Pastor, nga sao, dito yung abay ko. Ayan, dito lang nga po numero 1 ng programa, at kami manan, numero 1 ko na, nagadagwi po yan. At kami manan, dito yung 104.9 XFM. Santiago City, exciting! Ayan, exciting! Di ba? Aba? Exciting! Exciting! Ayan, exciting! Exciting. Negadol, ito na sir, the tour. It's time for you to learn how to use that stuff, you know. It's Yeah. I got, di ka mo. Okay, Paano balisin lang? dahil ito yung number ko, Karuba, TM, kung na nabet ni Kapsat Alice Lazaro. Okay. Loadan ta, damdama? Okay. Mga may nagpapatinggan ni Amak, no, niya tikuan na, so nga, di ka maka-concentrate. Paano balisin lahat to? Isa-isahin? Isa-isahin siguro. Sir, paano ba to? Alam mo. Ape, adunay. Nagadunay. Anata patalas sa amin. Now, pati aji pang alas 3 sa atin na inumalpas tag-programa na aji ti pumasok ka. Ate, stop mo ba lang ito? Iti ka bagay nga kabil ti playlist. Tapos ito pag ipatutugam, hindi ko Tadamdaman tutan.
Nawatam. Hmm. Ati bangir to saram. Sige. Okay nga rod. Lodak ni... 1,000 mo ti may pasok kon. Alis ka na. Okay. Express send. Okay. Bet lang abot. Lodak lang. Di na nga bak. Iti sa nga gasot. Sending to non-verified GCash user ko na. Okay. Madi pa na-verify. Madi pa na-verify. Kapsat alis. Ita... ay, madigayam. GCash mo gamit isa-send kon. Okay, later on, tabakan ka mali 1,000 di may sarag ko. Okay, kada kita'y manarimaan pa lang nga po nga kang bibuya kata kami. Siyak man ang karuba, may saping nga sonata. Agin uumal nga kanta from Jiting 1982. And Maring Merly Lorenzo pa request man idol ko itong title talon. And Gandara 02 Payaman, hello mga idol watching from Singapore. Okay, naalagip ko tuloy ni Mother Bells ko dahil dinagawan nga na ni ko Dolores Seriales from Gandara, Samar, Izona. Iso nga tayo nakita ka Gandara dati kapag I remember my mom. Okay, nga roda baday request lang agin uumal balong tirain man dati agin uumal. Katakitan tano nakaipiso ka dajay agin uumal Stinger. ana palita stinger na kwam Maday, hindi ko bangir ng kabel. wen tabangir mo ikabil no kan. Okay, agin uumal Hangat nga normal pa sa G commercial jay sumrak atin ni Maday. ati pala ang di kwam i-play mo wen Deck B. wen okay. Madlaw ko tamatam analabit nagsangsangit kalata Bitbitwen sa dilangit no talayawem para ken ka awan pintas na Jak kaya't balik senan Anang paay mo to'y riknak Luganda tekti agtalin na eti pagbiit Taag palawag at tinggan nakari Di kad saan Wen saan Takderak amay may sakti sa enti naglabas maris naglidan ken nalidem mapaspasamak ken bitbituen sa dilangit do talayawem para ken ka awan pintas na Jak kaya't balik senen Panang pay mo to'y rikna Luganda tekti agtalina eti pagbiit Tahag palawag at tinggan nakari Di kat saan Wen saan balik senen Panang pay mo to'y riknak Luganda tekti agtalin na eti pagbiit Taap palawag at tinggan nakari Di ka
at saan, when saan, when saan, when saan. Saan nagulo na? When ko na, tapos saan ko na. Di na mo, no? When o saan. Well, that's it. The song called Like in the Oval that goes out to Jiting, 1982 of Japan Airlines. JAL, Japan Airlines. Okay. So if you are really in Japan, would you mind to send us some photos of you in Japan for us to see what's in Japan right now? Okay, anyway, here's a Japanese song for you. Ayan. Kasi kumakwa. Naniwa. Bushidayo nano. Nano. Jinsei iwa. Jinsei. Okay. Adelatan. Stormy winds of life may blow, and even rain may fall. Through the clouds are dark above, life will be bright for me. I live for you alone. I live because we have loved. For darling, here lies happiness as gorgeous as the blue skies. I live because of you only. I live because we have love. Kokori satiare beyond the blue skies. Beyond the blue skies, beyond the blue skies. Shojoji is a raccoon. He is always hungry, so he sings of koi koi koi. He will rub
and rap. Tam, tam. Wala kasing end eh. Among araw. Among araw. Georgie is a raccoon. He is always angry, so he sings a koi, koi, koi. He will rub his head and Tommy rub head and rub tom tom. That's it. And aksibli kami manan, nabaw, kalpasan, ti sa magmamano nga palagip. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at
Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Nagbaliw ti panawin, taadda kami to'y XFM. Talaga nagbaliw ti panawen, ta nagbaliw kami ti pagtaingan, ta Adda kami manan dito'y 104.9 XFM. Exciting! Wen karuba, mangiganyon dagiti pagayam yo Manong June Seriales. Ken kanakan nyo John Mark Pastor. Wenno, the 4-decade duo. Kada Domingo, manipod alas 12 iti aldaw. Aginggat alas 3 ti malem. Programa namnam sekti sa miwing ngayat ken biag ni Lucano. Maawis kayo nga rod, nga makipagtaeng met kada kami. Dito'y laeng 104.9 XFM. Exciting! Isupay ah! Supay ah! Okay, we're back. Karuba, with a lot of marites. Ang damagin ni RFMA, no? Ako basta kasunod ko ng love life mo, balok. Sige man tayo istorya. Na? And how is your love life right now? Humpay. Proud? Ha? Proud? At damo, dita, susuling a love that won't last a lifetime. Di kita makikita na, madimimik at tikas diya. Kaya ami ka jay, when you say love, it's eternally hunada. Ang di pang 45 minutes lang. After 45 minutes, awanin. Okay. Very sorry to hear that. Okay. Ngarod, John Marga. Kung mablao ka mampay ka jay, kaya mga kablaawan. Ano? Kaya naglabas si biyag mo, kaya agyaman na karuba ako na ni Alice, okay, nangabakis nga gasot. Ayan. Pasko na, naumpay na tilaw na. Hehe. Yes. Di wow. Ayan. Naunti ka blaw ditan? Awanin, titumawag yan, ulitin ta. Supay ah. 0905-808-1259, mabaling kayo tumawag, kakaruba, kapsat. Uy. Hello, Manong June and John Mark. Great to see you and hear you guys again. Thank you for the entertainment. Listening from Salinas, California. Salinas. Baka ni ko deta. Como la flor. Cantanta amor. Salinas dito na, di ba? California. Dito na Salinas Grill. Salinas. Charinas Grill kaya yan. Salinas, California. Salinas. And we love Selena. Bidi bidi bam bam. Yes. Come on. Bidi bidi bam bam. No, awan na ako maramit na apo, tita. Okay. Let me just tell a short story about Selena. Selena Quintanilla is a Mexican singer. Apo nga, nagpintas na kaya kantana. Iso natin nagramit, nag-remix ka di kaya hang remix actually so din ang pabaro iti uni iti Mexican Spanish songs di jay US and luckily pinatay da apo ni Selena piti ng tira kada di number 1 fan na iso nga nagana na diyan si ani naripata mo to nang patay madi nga nakatungtong ngamin so nga di ka muna itinakan na nyaman na kaminan sige man kanay mo nga bubuyaan kita man mo. You can watch apo di Netflix di Selena series
ano kay yung maamuan ti full story na talaga nga nalaing. Selena Scaler talaga nga diya texter din nga. Pero naglaing di ka din nalaing mo lang din ang papatay kanya na a very sad story. Ayan. Iti na English nga na-record na laang mot ni Selena isa dreaming of you tonight, 'cause tomorrow I'll be holding you tight. Dreaming of you. Aji laang sa ka DJ. Yolanda. Yolanda. Okay. Yolanda Saldivar. Saldivar. Okay. Someone is requesting for the song Suyusoy Balong. Maybe you can do it. Suyusoy Suyusoy. Mangisimpa sa Okay nga rod. Tiraay me. Dita Suyusoy. Si kami pa'y awan at atrasa mi. Lalo no da nakadado nga kasta nga. Makikita mi nga. Kita me. Baka mo audio naman na. Okay. Regaluan ta 1,000 nagbaga ng time. Ano dyan? Regaluan ka amak o 100,000 ko na okay. 100,000. Buti ka rin din! Hindi ka no reels na FB reels na ni Jiting 1982. Adak talaga Japan mo na. Yeah, I believe you ngayong kaya kang makita. Ano ba dagay ko di Japan? Lugar? Yokohama? Tokyo. Yokohama. Lugar ba yun? Yokohama, lugar ba yun? Yokohama City, yes. It's Jay Brante ko na, dalig. Okay. Suyo-suy nandagam Mangisimpa sinanam-nam Siyamot lang ayos ni Danom May mayat si ding-ding-ding Umisang kaagayam Taadim anlinan naman Problemas kasasamsam Ipatayaw mo sandagan Ayak ba'y kan-kansyon Mail ilak sinalubong Ipugaw manibaw Namnamdasan maululaw Ngam ayak ba'y ibuga-bugaw Ornos kapya kumailon sa Gayam ko bumangon ka Tatangadam paedaya Mantalep takum si siya Dan si siya dinam-nama Gayam ko adik ka maupay Didigra ay sumangbay Si kabulian makauway Basta din bilin na yan agan mo suway Man suyo-suy nandagan Mangisimpa sinanam-nam Siyamot lang ayos di danom May mayat si dang-dang-dang Dong-dong ay si dong ilay Isinay dumay
Okay, cheating. Nag-FR akin ka. Okay, kahit kung agbaling ka kay Yen, nagkita dita Ken, kung nada eh. At ako ya? Problemas kasusumsum, ipatayaw mo sa dagan. Yan talaga nga DJ Japan ni Asiang Jobs ni Jiting. You are currently offline. Okay, we have another caller on the line. 2480s. Ay, sus! No, sakit nila payag. Okay, ulitin mo po, tumawag kayo, medyo ikapsutan yung dagos DJ phone yun, ay DJ radio tap no madi nga ma-interrupt. Gidap no ka ngamin. Okay. Barbaring atin nakapsutin. Hello? Hello, sir. Request ka ni pare ka kilo, sir. Aja ka turbo. Turbo? Ikam ka ta tuloy ka nga kanta majitumeng, tumanggan ka jitumeng na. Ano di turbo? Turbo dietary supplement for men. Ay, Diyos ko, dietary. At nga request mo kanya, sir. Kaya lang ka marti turbo. Natanggan ka na jitumeng na, kantaan ka na jitumeng. Okay, awang problema dito. Okay, thank you for calling again. Okay. Turbo, dietary supplement. Okay, makapabang-ar, rik na kantayo karubo. Oh, thank you, Apo Daitaman JM. Okay, para kadagiti awan asawa na kano dyan. Dapay? Awanan. Oh, so sorry. Dahil tumang ka na. Tumang! Turbo. Nanita malpas ako, turbo dietary supplement para sa mga, okay, nagnanay. Mabang mo sa ram kung ito mga main. Di ka nga mga rapon nga gumatang ti turbo. Okay, masapol ko aja. Kung bubiyag pa lang. Supay, turbo? Turbog. Turtog. Ano yung turtogan? Turtog is an ailment. Iti sakit ti tiyan nga umakar-akar. Wan, itiliw-tiliw ang mga kastanay. Api matiliw mo kastahaan. Umakar, nung ka, nabakrang mo, nung ka, natasangon. Turtog. Aji may isang atitutog na sa bala. Aji ti marinam ta awan ti pagidog kalam. Tumang, awanan. Isong atin at nga malalawat ko. Tumang RRST. Aji na letter T. Tumang. Para kini, Uncle. Hindi mo na gana dyan, pare na. Camilo ka no. Camilo. Okay. Ay nagtangkan ni Camilo tunggal ada babae adunte. Turbo. Kun di adik tiga dam-damalang inak ilan keeda. Ay nagtangkan na tumang tawray no text makipinat na ganan. Pasaak lang itilog bakang mapapalot sa kamangan tibalot. Kastat ubra ni Camilo oray itang taatang asawa na single na pay kung kunana jakman amuno apay apatsenda na duma ti biktima na balasang ken balo patulan na anyang dinting di degrata at anakan na no ibalay patayenda kaya ay nagrigat gayong di Castilla babaero. Maibus ti pisam, maibus ti kwartam, pati ka babainam. Ay waring nagitisan ni kwat, nagbibingayan dan. Awan pa yan pagdaingan, mga klong kaliyan.
sustento adawat da nujak ite dagyanak nagtisalda ay natangga na tumen ngem dandani akbet nga akbekelen dep pa ekti babawik nagrigat na tarakya na hilig ti babae ay nagrigat kayang ti Kastila babaero ahaha 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 may gusti piksan may gusti kwartan pati kababain na ayawan ang dagiti sanikwak nagbibingayang dan awan pa yan pagtaengak ang mga klungkalian. Ayan, kita sakbay nga kansyon ni medyo mauding sunata mi abo nga para kata kayo amin kita kahit mi pa amo di kaya men di po makadapay siyempre. With that I would like to say thank you so much for having us. Kita until next week man na po, same time, same place. Ito lang nga po numero 1 itong programa. At da kami manan dito 104.9 XFM Santiago City. Exciting! Yes, it's really an exciting apo. Dandani mi isuplin da singing contest. Ang tabayanan nyo apo. Agbir-bir kami lang tinalawa nga lugar. Tapno makapagdakiwas kami. Tano itatang kami medyo nakipot pa dito. Ang pagyanan da kita i-guest tayo. So, John Mark, maudi nga sunata. Sago mo kada kita karoba tayo. Sino ti kaya mo namamang nagtingag di jay. Villa Carmen. 1. Balay yo. Di balay. Jika mo nung tingin di balay, napapanandan sa Bye-bye everybody. See you next week. Madayak ka nabig sang iwat ko. At dadwa, anagriri, unek pampasahero, agip ni, taatakan pay o amadi, idi agden nadwa atami, dagitoy, di agririri, agnaganti, pitot kinsinti, nakatugaw nga inanglit, agpinabasol anabangsi. Nagpiketoy dwa atami, nagwangit rambol, onik di jimni, nagpreno ti driver ating itapnon, mapanag-referee. Di tamet, anakibiyang tay konduktor, nga ang abos na tupol, nang isip na ramraman pa'y anapisit. Kaimet pasahero, ating dera, maryatong inagan na, sangsangitan na tayla, kung nakamatis pariya na tugawan na. Iti pa nagdalubisan na, kasla ubing amaladaga, ingkusay-kusay nagsa